Dek demah bos, tang cepet dek. Tak nyaman tak bos. Nyaman mon nyaman. Ken karo mi bedep bos. Ya penendang ibu. Turun. Pecat. Magilan di bos cama tuh kan. Suruh mencet sokon apa? Duh payah tuh pak bos papan uku. Nih saja tak nyaman coran pecatan. Lu. Jaga. Kemana teleponnya? Kau nelpon nak buat saya diserok. Aduh payah ngarit kok rakon karo kabaro kate murda ya. Aduh. Buat telepon tegul. Halo. Balik di Manjang Her. Ya bos. Beda tempat biasa bos. Oh ya, tunggu lah dia. Engkau kerja setia. Ben mari sini. Oh ya bos. Tunggu bos. Siap. Are, leya. Bos saya teden le ya. Are mayu cepat kau tunjuk mulu tu kau kiri ni bos. Terus ada mah. Ya mari cuma cinta kau pada bos datang. Sini kau dah tunggu di nak le ya. Kau itu online. Kemah her ngajak beda bos dan aja ibu tunggu tak ada dia. Tak tahu ki bos nelpon dia ruah. Itu ni lah mayu daripada ada keju tuju kiri dia ya. Tin macam. Kemah. Dulu yuk. Dia ada rapat. Saja tuju ada kiri bos. Rapat. Dan Manjang Her, aman. Aman bos. Rokok. Tandi bos. Rokok. Tak ada bos. Rokok kemana? Tak ada bos. Awiling jelingan. Pokoknya kau saja tak mau tahu. Kutu nyari rokok. Pak mangkat setia. Siap bos. Muhammad, tunggu base camp. Bubuk tete. Aru bode sasaran akan aswedaan. Oh iya waru. Tengok, mau kalah anu. Mau. Berapa bang? Turun. Nak. Keluar kok preman. Apa badan apa keluar? Apa ya? Engkau tak parlor ya? Parlor rokok. Rokok. Dul. Rokok jangan. Kalah dul. Boleh? Makan. Boleh. Apa sih kocak? Makan. Ayo, tadi rokok lo oleh ayo. Mat, apa bos? Dan mana buar mat? Me ada dateng. Awak bos, kalau bos kayaknya datang bos. Kemerokon oleh. Beda bos. Apa tak nang deh? Korek. Nyaman. Oleh di merek. Oleh narampok bos disuruh bos dinakana bos. Bagus. Bos, engkau ki kembi bos dulu ya. Oh iya mana. Bang. Apa?
Kok kening rampok? Siapa sa rampok kaki? Berde ka talo orang. Segema. Oh riya ri bang. Ari sa talo re. Oh. Oh, detik kaki sa araw patang panakan. Ari bang talo je Benih, bang. Oh. benih. Benih. Hari ya? Benih.